Evo nas, jutro na novi dan, Bukovići, zvukovi, umor, novo jutro do vožnje. O, mister! Kakva džužica, bre? Došao si da treniraš, jel? A ti, kad je sa mnom prešao od Vens? Ubija. Alo, Amerikanac, obučeni lepo. Šta? Obučeni lepo za trening. Znači ekipa kaže da im je ovo najbolji gym i najbolji trening na Phuketu. Kažu da Tiger, Phuketov tim i ovi ostali Spice Streeta nisu ni do kolena. Tako da eto, do duše, dođite pa proverite sami. Nakon treninga polazak na još jedan izlet. Samo ekologija, samo zdravlje. Težak život živiš. Težak je život vas, IT stručnjaka. I idemo. Ovo je Coral Island, Banana Beach. Ovo je nešto isto. Spektakularno. Šta kažete, a? Kakva je vožnja? Milko! Kakva je vožnja, brate? Nemoj, nisam još umro. Plaća se. A bit chair. Šta kažeš? 100 baht, okay? Can we pay separately? Oh, yeah. Yeah, okay. We take 3. The kid free and only adult. We don't get kids. This is our kid. 10. Our kid. Đole, odi vam. I'm buying for 3 person. Ti ovaj garišnost iste veličine. Our kid. Kraj današnjeg dana. A, Miki? Vašar? Amerika, brate, u malom. Amerika u malom. He, mešavina Turske, Amerike, holandskog red lighta, ma svega je Patong Beach. Znači, ko hoće da dođe da se provodi,
seks turizam ili bilo koji drugi, na Phuketu je ovo centar svega. Ovo je još uvijek uvod. Jebena budva, samo nema kurvi da te uvlače unutra. Kako si rekao, a? Kažem, jebena budva, samo nema kurvi da te uvlače unutra. Možda ima, čekaj još malo. Horor. Vidite kako promovišu. Ludilo. Jebo, majku, više, ajde. Što kaže Milko, ajde ubrzajte se više. Ovo su tuk-tuk taksi na patog način. Šta ti nudio, vutru, a? A? Šta ti nudio, vutru? Cocaine. Podsećeš jebi ga. Ne smije da procene. I šestruko čuveni Sodoma i Gomora Street. Kaže Milko, kaže, pomislio sam na trenutak da sam u Zmajovinoj kod Miletića. Čekaj da ispalim ovaj zemara to. Ajde cigo, rokni ga. Kao kod nas, kod Miletića. Aj joj, majko milo. Evo ti, dobro si rekao. Isto ko budva, evo ih ove što te vuku unutra. A? Budva na steroidima. Moulin Rouge. Wow, aj nastavi dalje. Majko mila, šta se ovdje dešava? Jao, Bože, Bože. Sve prodavačice ljubavi. Ove sam vidio. majko mila. Evo, naleteli smo na smrdine tranže. Smrda se zaljubio u njih. Šta kažeš? Horor. Moj Tajlander, sad vidite. Jebote život. Sandra, ispred. Sad vidite, kad naši ljudi kažu kako im je Patong, to je ja. I kako je tu top provodi, ovo i ono. Sad vidite zašto u stvari dolaze. Horor. Jebi ga, lakše biti nastran u Patongu na Tajlandu nego u Novom Sadu gde te svi znaju i poznaju. Bolest ne bira. Znači, ovoga ima. Sve to jasno? Ne znam šta je, ali ga ne bi pipno. How many people? Jebote, ovo je živo. Sve je živo dule, brate, oni ga onda zakolju. No, thank you, brother. Šta je ovo video? Leba i margarina.
Ovo dobro izgleda, je. Leparca, krokodil. Do. Idi bege. A u brate, šta ovdje sve ima je? Spring rolls. Spring rolls, ćemo spring rolls. Ribs. Okay, that's not the best barbecue. Seafood, Thai food. Ovdje sam svima brati, jebote, život. Ja imam jednog brata, on je u Novom Sadu. Bežite od mene, bre. Šta radište, Milko, šta kupuješ? Za moju bebu jedan crni ovaj. Crn kao ugalj. A što razme žuti, bre? Ovo je za evropsko tržište. Struja, koji će? Ovo je za tebe. Ajde, izvadi ga. Izvadi ga, pomiriši. Ajde, izvadi da se vidi na snimku. Možeš pokaži se poklon zbog snimka. Ne vidi se, možeš prići malo bliže. Ja moguće da je. Hvala.